Selma sejak baby kok masakan. Hello baby. Tam cái tầm sao? Giờ đi tầm đó. Buru. Baru dah sakit. Nama siapa? Langsung baik. Wah, nung situ ini market korom belasel. Orang biar apa betul apa masa itu toksik ada. Nung kaya hanya lama biar teman ta. Dari serasa tempat interview nak mana ni bah? Punewa. iPhone. Nung tam iPhone, nung BMW nung pahit mah beli yang ber. Sudah sakit mah ya. Tamu sakit dengan apa? Kita makan cakri, already khadi tunja, sentang angkat cakri ba. Hai kari kisi mantangan le. Tamu sakit dengan apa? Engkau bibi, apa ang cakri mama di mana? Kok rasanya kajik lah cuman ta, tahu ni. Cakap di ba? Ah. Ini doakan naraka baby. Iko anggo interview nanti nang tunggu. Naraka do. Tam bok samai dongsa. Mulai mi hormat je sing kana. Ya ro ram kere. Tabu no tangga borang mangla. Mai bok kerma hai dongsa. Tam khaina hamka. Bok sawi jong le. Ha. Hai, masap sa, bag aku bay, mai bawa kui mani, bin bag telang makar naik. Siko. Bawa musuh besar bahkan masuk kok telang ke. Hei, asal siko payment dan kena dari narang dari. Patahlah, asal siko narang dari siko na. Barang sih kok, break abang kamu sih jauh itu enggak. Di bos nanti sama le. Ini tambah atau ini tongsa. Ayah, nan tabulan no tini. Ayah. Yang suka. Oh, langsung apa gerang nih? Yang suka, mai bro kemana nih? Nasi mana kan lebih sing tamat. Hei, orang betul bisnis beli, mau rasa nolnya, beli mai kuen kun kahamaran hence, minor komale, tupi roksi, tension kari kata, tuh.